Man, sve jedno. Vidi? Da. Oh no. Oh, holy shit, motherfucker, isključio si, yeah! Da, dobar dan ljudi. Ovdje Jure Šiško i Alex Šverko, tako zvani, Mr. Šverko. B, Š, Š, ali nam fali B. Zašto B, Š, Š? Zato što je u nedjelju bila prva godišnjica od kad smo mi izbacili našu prvu pjesmu. Danas, tu, kako bi zaokružili ovu prvu godišnjicu, kako bi se podsjećali starih vremena. Start from the bottom and now we are here. Still on the bottom. Nije fascinantno da imamo studijski setup, imamo i kameru i sve. A snimamo s GoPro i nije nas dalo napravi pozitivno. Trebali smo smisliti priču prije što smo počeli. Ali kao i sve što smo napravili do sada, mi smo vam spontani ljudi. Spontani momci koji što imamo spontane karijere. Uglavnom, htjeli smo vam danas ukratko ispričati priču kako je sve došlo do korone i napraviti neki kratki brief. Se možete uzeti brief? Briefing, da. Neki kratki brief, ne, nije briefing, onda brief. Što nije briefing? Ok, kratki sažetak umu. Samo da se zna, danas smo cijeli dan radili. Da, znači stvarno došli smo ovdje kako bi snimili ovaj video, sad je trenutno 9:10. Došli smo onako u 11. Došli smo fucking jako rano i počeli smo raditi jako rano. I još smo jučer išli dočekat 0:0 kako bi zapečatili ovu lijepu godišnjicu i otvorili šampanjac i ovdje će biti video od toga. Koji sad ide kao video, Moramo čekati isto cijelo video ili će redati? Pa redat ću, logično. Varno. Ali ako bi bilo čak zanimljivo da pustimo disput kako pričamo. Zanimljivo. Da, as fuck. Doslovno mi još dan danas smrde ruke od tog jebenog proseka. Da. Samo ćemo kratko reći, jer imamo full puni behind the scenesa i svega što nismo nikad izbacili, to ćemo sve izbaciti u ovom videu. Kako se mi prisjećamo, onda ćemo imati one flashbackove u vezi tog videa. Flashback. Znate kako je došlo do ideje? 3 tjedna prije što mi je pala ideja za koronu, sam ja htio napraviti neku pjesmu. I počeo sam pisati tu pjesmu. Ajme, ljudi ako ćete biti nešto bolji, mora da se klonite onih loših drolji. Uglavnom, i onda sam išao na skijanje i nisam ništa razmišljao o tome. I dok sam bio na skijanju je počela ta korona. I gdje sam bio u Austriji, koje je bilo zarište korone u Europi. Ja mislim, ili da? Ne, Italija je bila. Uglavnom, znači da, ja sam bio u Austriji, studirao sam u Italiji i ona kao korona počela u Italiji, ja sam trebao ići u Italiju i rekao sam nakon skijanja, ma ne, ja ću doći u Pulu. I došao sam u Pulu i za putovanje nazad, dok sam dolazio s autom nazad u Hrvatsku, sam gledao kroz prozor i samo sam se sjetio, mogu bi napraviti pjesmu o koroni. I došao sam u Pulu i išao sam sljedeći dan opet s tim nekim prijateljima džir. I došao mi neki prijatelj i ja sam njemu bio rekao da sam kao išao raditi tu pjesmu prvu. I on je rekao, pa mogu biš napraviti kao pjesmu o koroni. I tu mi je sinulo, fuck, moram napraviti brzo pjesmu o koroni, jer ako je njemu palo na pamet, znači da je još nekome palo na pamet. Ti si tako forsirao da to mora biti gotovo u 10 sekundi. I onda sam išao brzo doma, krenuo sam pisati tekst. Kad sam napisao neki tekst koji nismo koristili, sam išao kod Šiška, onda je Šiško rekao, ne znam, to se više ne sjećam. Išao kod Šiška. Ti si došao do mene sa tipa idejom, onako moram ti nešto reći kao ovo ono. I odmah sam rekao, ovo će biti banger. Ovo će biti banger. Bili smo van, nešto smo radili i napošto smo se vratili. Te kao prije nego što smo išli doma bilo je 1:40 ujutro, tako full kasno. Sjeli smo u moj auto u garaži i ti si meni krenuo čitati tekst za pjesmu. Ja znam da sam te posrao. Znate vi kako smo mi radili tu pjesmu? Iskreno, ja sam u tih 2 tjedna, to je 10 dana, izgubio 10 godine života, vjerujte mi više. Jer ja sam bio full nahajpan za to, a njih je full bolio kurac, jer niko nije vjerovao. To uopće nije kako si šutao. Puši mi ga. Kompa, mi smo imali jednu kameru, u cijelom setu smo imali fotić, niti ne kameru, s jednim objektivom i doslovno stalak izgleda ko ono od metle, majka. Uglavnom, kako je to bilo? Pada ideja, išao sam do Šiška, Šiško trebamo brzo napraviti pjesmu, napravit ćemo ja i ti banger, bit će show, party. Onda on rekao idemo kod Manče, ja sam ta tek saznao da Manče hoće zna pjevat.
Kući. Biznis. Biznis to. Znači ti si došao do mene i onda sam ja rekao da bi mogli pitati Manče, jer znam da je Manče u to vrijeme Počeo nešto. Nije ništa počeo, nije on ni mislio da će raditi svoje pjesme, nego je nešto pisao, nešto je repao i to još na engleskom je repao. Manče je postrao hardcore, Manče je hardcore postrao. To jest Manče je, do kraja on nije vjerovao da će to uspjeti. Ne, Yeah. Ni ja nisam vjerovao da će uspjeti. Znači ja sam znao da će uspjeti. Ja sam doslovno, kad smo došli, kad smo sve to napravili... A Šverko voli govoriti da je on znao da će ja sam znao da će uspjeti, ali nije bitno. Uglavnom, kad smo sve to napravili, išli smo kod Noa. I Noa nas je postrao ekstremno. Ali je rekao da može. I onda smo krenuli stvarati bit. I tako počeli smo raditi. Taj dan kad smo bili kod Noe, dovršili smo tekst. Dovršili smo tekst po noći, opet Šiško i ja do nekih 2-3 ujutro. Onda smo doslovno rekli Mančiju nešto i Manči je napravio svoj dio teksta. Manči je svoje dijelove teksta išao poboljšati, ali nije htio poboljšati cijelu pjesmu, ne? On je poboljšao samo svoja 2 dijela. Samo da on ispadne bolje. Ne veze, nije bitno. Što je istina pravda. Manči je ego triper. I ja sam isto ego kaže triper. A Šiško je Šiško. To je to. Da te ja šalim se, volim Šiško. Idemo. Onda nakon toga smo išli snimati vokale pjesme. Brate, to je bilo očajno. Ja bi dolazio svaki dan kod Noe u 10 i otišao bi čao 10 na večer. I tako jedno 5 dana za redom mogu se klajati. Znači živio sam tamo više nego što sam živio doma. Ja sam u toj periodu full spavao 5 sati po noći. Pa da, ja sam cijelo vrijeme smišljao nešto preko noći kad bi bio sam, onda bi on ujutro došao i tako cijeli dviri. Da, uglavnom, baš sam se full puno potrudio za taj to i to sam prenio i njima i oni su se isto full puno potrudili. I onda sam još tu svoju energiju morao prenijeti na njih pički materi, znači me full umorilo. Ali barem smo uspjeli sve. Najbolji argument od mene i Mančija, čim se nismo slagali s nečim, čim smo ti rekli da će zato je i uspjela. Tvoja pjesma. Cijelo vrijeme si govorili tvoja pjesma. Dobro, moja pjesma ima 120k. Ok, snimali smo vokale. Nekako 2 dana smo snimali vokale, 2,5 dana. I to, ja sam među vremenu izgubio ono glas. To je baš bilo show. Znači bio sam se prehladio. I onda sam ovako došao sa šalom i pio sam cijeli dan čaj, došao sam kod Noe i krenuo sam snimat. I onda doslovno, ne znam u kojem, oni političari dragi imate važnih problema, tu sam opet bio izgubio glas, nisam više imao glas. Onda sam trebao doći 3. ili 4. dan ponovo to snimiti jer ja nisam imao glasa za to snimiti. I uspjeli smo neko snimiti, ako zvuči ono ko krepana mačka, ali to je moj glas. I Šiško je isto imao je problema s snimanjem, jer je baš ono snimio za kurac i ubio cijelu energiju videa. Da, ja sam monotono snimao. Ali, ne znam nego, jer on, ne znam, ti svaki put odustaneš kad snimamo. Da, meni... On snima na sebe, jer kogod nije snimio nijednu pjesmu, vi niste svjesni kad vi snimate u mikrofonu i onda poslije kad se posluša, taj kako padnete u depresiju. Da, doslovno. Jer ti vidite, vi čujete doslovno kako te drugi čuju. Ti kako te drugi čuju. Padneš u depu. Mislim, općenito kad ti gledaš svoje videe, kad sebe čuješ, bude ti gadno. A dobro, sad smo se već malo navikli. Doslovno, sad se gledam svaki dan po 12 sati, jer editam cijelo vrijeme, tako da sam Ja te isto gledam 12 sati. Da, Šiško me isto ne. Doslovno zadnjih 10 dana Šiško i ja smo kod 2 pedera, stalno smo zajedno. Mi smo snimali cijeli spot bez plana, znači mi bi došli na spot i razmišljali, to jest na spot kao place gdje ćemo snimiti. Ja sam pizdio, na set i vi bi rekli, tu bi mogli ovdje. Ko na primjer ono kad smo tamo na trg nismo to ni i onda kad smo ono doslovno našli. Nismo ni išli na trg, nego smo išli prema domu sportova i onda smo vidjeli, mogu da idu u trgu kao i... Doslovno, znači mi smo hodali prema kao place-u, našli jedan place i snimili dio tamo gdje je Nona bila. Dobro. Gdje je Nona bila, to jest gdje je Retko bio u grobu. Ono, aj mi je Retko kako smo... U grobu, znači tip je doslovno sjela negdje di mačke, u grmlje di mačke seru i piše... Ne, respekt Retko isto pomogao nam je dosta. Retko nam je bio po cijele dane sa nama isto. Prvi dan snimanja spota. Prvi dan snimanja, to je bilo očajno. Bilo je iskreno. Čekaj, prvi dan je bio Rojc. Ne, prvi dan je bio Pola City Mall, dok Manči još nije došao. Prvi dan je bilo Pola City Mall, Retko, Šiško i ja. Od svih lokacija gdje smo mogli ići se da viknut snimat, ne, ajmo mi prvo kroz sve ljude. Odmah smo probili led ko čekovi. Ja nisam pjevao, nego sam samo otvarao usta koliko je nas bilo bed.
Ne, tebi je bilo užasno bed. Mene je bilo mrvicu manje bed jer sam kao držao kameru. Ja sam morao pjevat, ono. I Redko ga je vukao. Ne, držao me kao da se ne spotakao. Da, ili da dođe. Mene je bilo najbolje ovo napravim šišku, kao roknem kameru. Da ona tiđe u drugu stranu. Da. I na kraju tebe spotao. Da, vi niste primijetili. To je bio prvi dan. Nakon toga smo išli u Rojic. Odmah nakon toga, da. Što nismo nigdje izbacili. Ne, u biti jedan dio. Je, mančev dio je u Rojcu. Znači treća scena je bila kod mene doma. Ta scena je bila dobra i po meni je to osobno najbolja scena u je bilo najviše planiranja. Ti jako, fuck, možemo zavezat? Tam je najbrutalnija scena, da. Ali ne to, nego su lijepa svjetla, to mi je ful je lijepo ispalo sve, lijepo svjetlo. Znaš što je bilo mrvicu oblačno, još da, i još sam imao zavijesi. Baš je bilo onako lijepo, čisto, da. Soft light. Znači, baš je onako lijepo ispalo. Još to što smo stavili tu glupu bocu, ono, random. Znači, došli smo bocu, nismo znali mahnuti da ne piše Corona shot drink, piše od ispod. I onda smo s markerom i to, onda one novine, dobro, meni je to najbolja scena. S čime smo mi to povezali? Da li je to bio punjač? Mi smo sa USB-om za mobitel stavili kao da meni ide infuzija u ruku. A bocu smo zakačili sa špigetama. Znači vezicama za šuze. Geto. Doslovno set up, došli smo tamo i izmislili smo, snađi se s onime čime imaš. I Manči tokom Joj, kad smo bili Manči tokom cijelog snimanja. Samo mora ići doma. Znači snimali bi. Zvali ga tata. Gotovo. Manči se okrenuo. Samo, da. U sceni. Gotova scena, samo, ja moram ići. Nema Mančija više, nema. Da. A u njegovu obranu, tebe zove Predrag. Kaže da ideš. Nakon toga isto full brutalna scena kad smo išli kod Dom sportova. I tada je bio došao Alek, što se doslovno preko noći, u 12:01 sam se sjetio, trebao nam je neki auto, kao balkanska scena, ovo tu, kao gangsterski auto, bla. Sjetio sam se, Alek ima tu brutalnu zvjerčugu, izvali smo ga i rekao odmah da, tako da svaka čast i Aleku što nam je uletio, što nam je pomogao, došli smo tamo i snimili smo najbolje hukove na svijetu. Iskreno, ako niste shvatili, znate ono kad baka kao trči za nama, napred, nazad, bla, to smo ugrali ideju iz Scooby-Doo. Da. Jes. Pablo Picasso je rekao, ne znam kako je nešto rekao, kralj, ma ne znam. Pablo Picasso je rekao. Da, bitno da znam ko je Pablo Picasso. I ona je došla Skira. Skira je došla po nas i onda nas je odvela na mističnu lokaciju, tajnu. Brutalna lokacija. Hvala da. Tamo nam je bilo bad full. Pa mi smo išli u neke urede, a mi seljačine s bocama, s bocama korona. Skakali po podu, pravili ruke u WC-u ili u kuhinji, što smo radili. Tako da hvala puno i Skiri, što nam je pomogla dovršiti ovaj projekt i donijet taj neki poseban ugođaj, to jest poseban feeling, šta je to? Posebnu atmosferu u zadnjoj sceni. Da, i Retko isto baš skinuo. Retko, okej, god mi smo srali po Retku. Mi smo srali... Oni su srali. Ne, imam snimke. Znači imam snimke ako ti sereš po Retku 24/7. Svi smo srali. Okej, ako ćemo biti iskreni, svi smo srali po svima. Ti si srao po meni, ja sam srao po Mančiju, ti si srao po Mančiju. Znate vidite kako smo se Šiško ja bili svađali dok smo radili video. Joooooj. Koje smo se potukli. God da mi seremo po Retku, Retko je fucking skinuo ulogu babe. Majke, da. Toliko je dobro skinuo ulogu babe da smo napravili onaj trailer. Da, što ćemo vam izbaciti. Da.
Da, aj bog, i to znam da sam, ja sam napravio taj trailer na faksu, na satu. Toliko Programiranje. smo mi vodili faks. Još jedna veliko hvala Blaškecu što nam je dopustio da dođemo... smo bili. Da dođemo jedan hook snimit kod njega. Da. To je onaj hook gdje je Blaškec bio ko mrtvi narkoman. Kad on nije skužio da ćemo se micati, znam da je u jednom take-u, ako još uvijek nađe take. On ovako doslovno misle da ćemo svi biti mirni. I mi svi skačemo i Blaškec ovako drži. I gleda u mrtvu točku. Vjerojatno je defo dole. I Mančija, dok smo to snimali, Mančija je opet zvao tata. Ko što vidite, da, u kuku Mančije nema. Mančije nestao, opet išao. Prvo stvarno se ne sjećam kako je on išao doma tad. Čekaj. I nakon toga smo imali još dvije scene, busni kolodvor. I hvala Bogu, hvala ekipi. Čekaj, pa mi smo išli snimat na busni. Da. I mi smo prvo snimali kroz bus, pa smo se drkali ono sa svjetlom, se sjećaš? Kad smo držali svjetlik, da, onda je jedan to. Pa mi imamo u busu. I onda smo probali ući u bus, pa je došao onaj lik kao šta radite. Da, i dopustio nam je na kraju da snimamo, tako da bus. hvala i njemu. Snimili, mi smo vam... Da, pa mi smo zadnju scenu snimili u 10 na večer. A, odali smo sutra. Nakon toga smo išli editat video do kraja. I onda smo išli editat fucking spot. I doslovno imam story gdje smo završili editat 5 ujutro. 4-5 ujutro. Samo da se zna, to je bilo najzanimljivije editanje mog života. To što smo bili u tvojoj sobi, nas dvoje. Troje, bio je Retko. Retko je bio kratko vrijeme, onda išao. Pa dobro i dalje bio ono. U mojoj sobi od 4 kvadrata, nas troje, muških, ovako zalepljenih svi na jednom kompjuteru. Na ovolikom laptopu, ovolikom laptop doslovno kojiš, moraš se ovako zalijepiti da vidiš. Boje obratne. Boje, nemaš color grading zbog boja. Lip sync, ali nismo uspjeli Mančijev dio. Mančijev dio nije lip syncan, jer oboje imamo dioptriju. Ja sam pjesmu izbacio u 12. Šiško je spavao tada. Ja sam se onesvijestio. Jer je on radio do 9 ujutro. Šiško je spavao. Ja sam onesvijestio se. Čekaj, Manči je pitao da li je gotov spot, ti si napisao da. Manči je pitao daj pošalji da vidimo i ti si rekao, a ćeš kad izađe. Da, Manči nije vidio. Manči nije ni vidio spot. A ne, da, zašto, jer nisam bio stavio još pjesmu na... Da, znam, ali vidiš, znači ono, nismo mu ni pokazali spot, ja sam bio onesviješten, ja mu nisam mogu poslat. Ti mu nisi poslao jer ga još nisi stavio na net i Manči se nadrkao do toga. U tom trenutku mi smo imali kompa, znači onaj kompjuter. Meni vam se taj video po 2-3 sata znao staviti. I samo smo izbacili ovako, ping! I kompa hasao, nakon toga samo BAM! Ja znam kako smo izbacili video, ja sam bio jedno 4-5 sati samo na mobitelu i svima odgovarao što su stavljali, repost. Taj dan sam imao, ja mislim, maksimum broj istorija šta itko može staviti. Doslovno, nisu se vidjeli storije koliko je bilo. Doslovno, to ćemo isto skrenuti. Znaš ti koliko ljudi se nadrkalo i baš mi je reklo jebate ovo ja sam taj dan izgubio jedno 300-400 followersa, bore po kurac. 1000 viewsa u manje od sat vremena. Brutalno. Ljudi su... Koliko si ti kroz cijelo to vrijeme bio na mobitelu drkao i punio jaja sa trendingom? To nismo rekli. Ajme, to smo sam htio reći, da, bio sam zaboravio. To sam htio reći na početku, niko nije vjerovao pjesmu, ja sam jedini vjerovao, ja sam vjerovao da ćemo mi ući u trending. To jedino od svega se nije dogodilo, nismo ušli u trending, ali ja sam novi bio napisao na ogroman komad papira trending, ulazim u trending i zalijepio je za zid, da budem motiviran. No, uopće nije bio motiviran. Kapu i stavio ovako, ovako na glavu. I onda ti ide papat ovako. 5000 viewsa, 6000 viewsa. U 48 sati smo dobili 10k, da. Onda je prošlo 2 tjedna, 65k. A u međuvremenu novine i sve. Indeks. Da, niti se ne sjećam. Znam da smo izašli prvo na regionalu. Bili smo ovako, regional, odmah smo taj dan izašli. Odmah isti dan, da. Pulski hip-hop band. Ne, kako je? Mi smo bili BŠŠ Pulski hip-hop band, da. Hip-hop band, da. Hip-hop band. Rap postala. Da, Pulski rap, ne, Pulski hip-hop band. Mi smo reperi. Opet smo cijeli dan zajedno. Glas Istre i to 2 puta smo izašli. Jedan dan smo bili ovako mali, a drugi dan smo bili na cijeloj stranici. Mambo Istrijano, oni su nas zvali baš za intervju. Koji se nije održao. Koji se na kraju nije održao, je tad počela korona.
Da, to na kraju smo bili samo na porukama koji nismo Da. snimali, da. Onda nakon toga nas je za HRT Radio Pula. Tamo smo imali live stream intervju, to je biti live Imaš intervju. snimljenu vlogu, Dragija? Da, što nismo nikad izbacili. Da, Osim ako ovaj video dobije Osim ako ovaj video dobi 150 lajkova, ne, stavit ćemo 500 jer ne želim da dobije. Ful zanimljiv vlog. Da, ali 500 A, lajkova. dobro. Ma znam, šalim se. Iskreno vjerujem da vas ne zanima jer je to bilo prije godinu dana. Ali ako vas zanima, pustite 10 dole, komentara. pustite dole komentar pa ćemo se mi dogovoriti pošto smo full dobri i pričam sa mojim šverkerima svaki dan. I koji u mojoj privatnoj grupi privatno može pričati sa mnom. Wow! Da, Vjerujte što mi, nisi znao. puno bolje zvuči nego što je zapravo. Uglavnom, live, full sam počeo biti umoran, tako da ovo ćemo, znači doslovno. ovo ne, ćemo privesti kraj jer smo full umorni nakon toga. I pričamo već 40 fucking minuta. I to će neko trebati editat. Tako da bacite like, share i subscribe. Išli smo, imali smo taj live intervju. Bilo je jako zanimljivo. Jako zanimljivo. Bili smo jako sramežljivi. Neki lik je bio. Bili smo jako skromni. I dali su nam poslije pive, a bili smo maloljetni. Ne, nismo. Znam. A, bili smo maloljetni. Ne, i bio je baš show i baš smo se, nakon toga smo isto stvorili full dobra prijateljstva i bilo je zanimljivo. I hvala njima svima što su nas intervjuirali i s nama bili tamo sat vremena i pričali s nama. What the fuck. Onda je došlo Index i Telegram. Onda je što I malo. tip nas je, šta nas je, ne prijavio, nego kao, tip nas je osudio da smo mi rasisti, da mi ovo, da kao po Kinezima, doslovno taj tip ima poremeće neki u glavi, jer ako nije sad da je ova pjesma za Zancija, ili smo rekli fucking na kineskom jebemo mater. Rekli smo Dan Tang Choni i to smo rekli i krivo. Što znači jebite se. Ne sjećam se. Tako nešto. Ali Da, problem je to što Choni- ja mislim da je to samo bio marketinški trik. Onako, Ne, korona iskreno. trenutno blow upa, ajmo sad napraviti ovo da kao i mi dobimo klikove na Index. Da, ne, to stoje iskreno, ja mislim, da, to smo odmah rekli. Da, to Da, mislim mislim da da je je bilo više. namješteno jer ono tip je sasvim Tip je potpuno. neki random. Sumnjam da bi se neko uvrijedio. Kao, i baš je on izgledao kao fake profil, kao, ima Twitter. Ko koristi Twitter, mislim, To nije dobro. ima Twitter. Dobro, nema veze da li je taj tip stvarno, ako se ti taj tip stvarno Ako uvrijedio. stvarno postojiš, Ispričavamo se. puši mi ga. Tad smo bili još mladi i zeleni. Već vidim da sada se tako nešto desi, Šverko bi napravio 3 videa. Index HR me pokušava ubiti. Znate što bi napravili sada? Kinezi su mi upali u kuću. Show. Ali ne, cilj pjesme nije bilo da se... Da, doslovno, mi smo baš napravili zezancije i... U spotu je Nona. Fucking Kako možete se uvrijediti na Nonu? Perite ruke. Nona je opasna. Nema tajne. Ono. Ja želim snimiti taj filmić. Možemo snimiti ako se dogovorimo. Teško. Pitaj one tvoje. Šverker. Kakvi su šverkere. Nisam skužio, šta god pitam, oni će reći da, jer oni jedva čekaju. Ja nešto napravim idiotski, može. Napišem glupost, može. Sve može. Da lupim šamar šišku, može. To je mojih 12. Si vidio kako sam cimno? Ste vidjeli kako sam cimno? PTSD. Samo da se zna, to je PTSD i to što je prije tuko. To je to, došli smo lagano kraju. Šta je još bilo? Da, tad su nas posrali, tad smo se usrali. Pernar nas nije... Pernar je trebao doći u Pulu. Ne, nego smo mi trebali, to mi smo... Pernar je trebao biti u spotu. Pernar, Ivan Pernar, mi smo se dogovarali sa Ivanom Pernarom da Da bude dođe na našem snimanje, spotu. aj bog. I lik je rekao da i onda nije. Ne, šta je to bilo? Nešto, ili smo mi smo se trebali nas s njim. I oni Da, smo bili trebali smo doći do Zagreba. Mi smo trebali ići u Zagreb. Ali nismo da, imali da. para. Tad smo bili broke. Ne da Baš nismo smo imali broke. para i žurili smo full puno i onda nismo mogli jednostavno. Ti si žurio. I uspjelo je zbog toga što sam žurio. Da, Pernar je trebao biti u spotu. Da, Doktor Pernar, anketo ne objavi, mi se pitamo ako je to je... Kako je to uopće virus pravi? Ako je to uopće virus... Ja, to je još jedan fun fact. Ja nisam znao tekst pjesme 1-2 mjeseca nakon... Ja sam znao svoj dio, kad bi ga čitao.
nisam uopće. Da, izmišljali smo tekst, da. Da, to je to. Indeks je bio zadnji, nakon indeksa se lagano počelo ovako iza dole. Osjećao nas je pulska ekipa počela hititi jer su bili ljubomorni, onda smo podišli za gore. Da, bilo je svega. Šta? Pa da, je. Konačni hejt. Šta je se, konačni hejt. Da. Ne, uglavnom to je bilo to. Sve u svemu, jako interesantan projekt, baš mi je drago da smo ga napravili. Drago mi je da smo imali tako veliku potporu od svih ljudi koji su nas podržali, da smo vas zabavili. Nadam se da će kad tad opet doći tako neki projekt koji će nas tako inspirirati da rokamo još jače i još više i ne znam, da bude banger još jedan put. Trending! Da uđemo u trending ovaj put. To nam je sljedeći cilj. Idemo u trending, 100%. Nona film izlazi 2022. To je bila neka priča što vam nikad nismo ispričali jer smo se tad bili usrali i sad smo vam ispričali nakon godinu dana kako bi stavili šećer na kraju ove prve godišnjice. Šlag na kraju, šlag na vrhu. Prve godišnjice, što će napraviti isti video za drugu godišnjicu. Pa nadam se da ću za godinu dana, ne, kurac. Što za drugu godišnjicu ćeš im ispričati one behind the scenes. Da, to je to. Šta ti imaš još za reći? Šta imam za reći? Ja sam jako zahvalan. Ja sam isto, jako zahvalan. Prvo što sam zahvalan tebi, što si uopće došao s tom idejom i što nas je potaklo da krenemo raditi. Onda sam zahvalan Mančiju, zbog toga što je prihvatio tu ideju. Ja sam zahvalan svima koji su prihvatili tu ideju. Bez njega smo bila tapi. Iskreno da sam išao samo taj projekt, ne bi ga napravio. Ne bi ga ni dovršio na kraju. Možda ne bi bilo to. Ne biš bio toliko hajpan i onda ne bi uspio. Ne bi bio toliko hajpan. Ne biš ti vjerovao u to toliko. Da, hvala Noji, hvala Zeppelin Beatsu, kad tad bio nitko i ništa, sad je netko samo zbog nas. Prije isto bio. Doslovno ti te hasalo. Ti te haslo i prije, haslo sam. Ne, hvala Noji što nam je to sve napravio i hvala Nojinoj mami što nas je trpila 10 dana svaki dan tamo po 12 sati. Hvala Vlaškicu, rekli smo Skira, hvala Alek, hvala i velike zahvale Retku, jer se Retko obično zna ljuti kad se njemu ne zahvalimo. Da, velike zahvale Retku, jer njega bi svaki put zaboravili kad bi pričali o koroni. Hvala isto svim koji su nas stvarno pozvali na svaki intervju. Hvala koji su... Imali smo koncerte. Imali smo i koncerte koji se nisu na kraju dogodili. Da, znači zvali su nas koncerte. Zvali su nas da dođemo pjevati na 3 neke evente, znači Veruda, Pazin, trebali smo ići u Pazin s tom pjesmom. I neki tip nas je zvao da dođemo preko ljeta s njim kojiš pjevat. I u Čirkulu na gađama. Da, i u Čirkulu smo trebali. Dobro, Balija bi nas još uvijek zvao. Doslovno, mi smo mi smo mislili da smo popstar. Hvala svima vama što nas pratite od tog dana i što mene pratite od prije, što pratite svih nas od te pjesme, što nas podržavate, što lajkate ove videe, što ste nas doslovno pogledali sad do kraja. Šta? Like, share, subscribe i ćemo završiti. Bilo bi vrijeme stvarno jer sam jako umoran, ne da mi se... Ja doslovno fizički nemam se dignuti baš naprijed. Tako da, vidimo se u sljedećem videu. Jure Šiško, Alex Jureko. Jure Šiško, Juršo Productions. Mogu ja napraviti kraj? Možeš. Hvala što ste pogledali. Da, samo nemoj lupit nogom, znam da ćeš iš lupit na mjesto, tako na mjesto. Nemoj da padne GoPro. Pa ko će to editat? Ti. Doslovno ti si vjerovao da ćeš ti edit. Samo da se posjeti. 2 monstra. Za ovaj video. A dobro, tad nismo ni znali šta to znači. Tad ima još bio slovan, a sad je samo. Sad meni starci još nisu bili razvedeni.